kanu in mit lang khat bo anein hiji chun ka vet da aji chu dei banga hu mu lo ji in ke dinga buina hi tin ka gele kanu in school chapang hole o zo hodin buhunin apangjin in sung eiwa o hi nikhat ka school kai namun le hostel mun bel hadingin ahungin hi kanu ahung ka mu phat in da ka kisama ma jinge hiji chun lung hang te in kanu chu ka vesal in class lading in ka chi tai class kala lai ovin ka classmate ho khadin nanu in mit khat bo ane tu jingka ahunga chun kamu etin ahin saitan ke jong za cha ki sa be se ji chun bai kanu hilo pi chime ke nova su no he bo vetin ko don but ta ne hin la kalung sunga hi thu ka za za chun ka thi nom jenge chule kanu jong mang hil jing le kanu min he class ki khenin kanu ka kina pi in nang zia kaloi ho nui sat le nui si ka hi sanga na thi do jinga phajalo ham tin o sang kim te ka don put in he hin la kanu in kam chang khat in jong e na don put pon he ke jong kalung han be se ji chun ka tu se ho zo si chu i ma chan ka gel poi lai chin khu a kalunga hum ki lang chu lekha ha sima ka simding kanu lo namun gam na ta chending ti hi lungtup ka nei hi ji chun lekha ha simin ka hin simin gam danga lekha sim thei nading chance ka hin nei tan gam danga lekha sim dingin ka git kalsung tan he lekha sim na gama chunji ka hin nei in building le lo mun jong ka kilam do le cha jong ka nei nei ka ji ka cha te to ki pa te in hin khup kamang jingwin nikhat hi kanu in ei mu lo naw asot ta ji le atu acha te amu nom ji in ka chen na in muna ei hungwil ki tai kot hung ge phadin ka cha te anui sat loi agi chloi jong om bin he ken jong lung hang kim te in ibola kolobia nung ham kolobia nung nga ka chaten hung su gi chat hilai muna ko na hin pot mangtan ka ti na hele onem heuta in ne ngai da mo vo lung sit te in ka address hin jot na hi anadi lo hin te ti in awa mang pe kit ta hi khat ina ko pe in lekha khat kamu in ka school kai na luya kaloi hon reunion kisu khoma ne khom nei ding ti thu kamun hiji chun ken nei pi koma ka zo ka seitan kin kho ta khat neya kholjin ding ka hi katin ka seitai reunion ka nei zo phan win ka chen naw in lui pe pe chu kamunom ji in ka ka chi la in na chun kuima anom ta pon in langte ka dongin a hi le in langten nanu hapta masa chun ana ta poi atp uve kenjong te si agi thi do wa pha khome ahin ha sat to kati in kami liwat khat cha jong apot pon hi in langten lekha khat e pevin nanu in nang kom thungte ding a hi athi ko na adala kenjong lekha chu kala in hiti na kisune ka ngai lut pen ka chapa phat chi in nang ka hin gel sing ina ka hung a na chati ka su gi cha ji in nei ngai damin reunion a na hung ding thu kana za in ka ki tai le aji chu ka chapa mel ka mu ki ding a he ti ka kineme a hin ke wang na munum the jong leng lut na zal khuna kuna kana to do zo loading a hitai school na kai la ya ke ja na loi ho nui si le nui sana na nom na ho nei ngai damin na nga dinga buyum ta nu kan hi kha hi a kho le jinge a hin ne he ding khat chu then na chapan lain na pa to gari accident na tu honin na pa chun a hin hu ana chan ta in nang ne hi le thing khana na mit lang khat lam na ki su jot in na nu khat hi na zalin ka be zo pon na hung khan li na na loi le pai ho la na za cha ding dan ka ngai tun mil a na pot ngam lo di ho ka gelin doctor hon a pet pet na mit hiel ding o ma hi le hiel thei ding a he ti ji uvin I chalo hilin kamit lang khalam kanapi na hitai boy nahum dam do achun ki padan aji chu kalunga kachapa in ke thakhelin banu hoina zosi amu thei tai tin ki pa the jinge mit lang khat kanai lo zin kachina tina mite sin ko mi nangin jong nazina chate ko ba kanu he tin khat be cha jong nei ko khopo na loi hon jong na su nu in
Ei he uve nanu kahin sunga nu dinga kalhinlal na zo si ngaidam kahin thume lekha hin sun na ngailut pen keima nanu leisi nadia thilpha imu la a alu pen le alo pi pen chu inu a hin he tu chung nu te ni khu hi nanga dinga jong nanu to naman khom na a chaina jong hi mai thei ding a hetai nung kisi sangin makisi aphazon hiji chun nanu chunga thilpha bowling na ti ho zo si bolte dingin pakai minin kahin ti min hi olle ti in lungmong hi in phat in kuima anga pun nang jong nanga lo hi